It's Wezesha Entertainment Records. Producer Eliaza. Murtoyone tolegime chietinde aitugu kuoepo agasaslo senyumboge aveniga murtoyone tolegime chietinde aitugu kuoepo agasaslo senyumboge aveniga los que en itugu kabatene kimurtoyo agoitoi tugu siyotogo chige Jesu aveniga los que en itugu kabatene kimurtoyo agoitoi tugu siyotogo chige Jesu aveniga amungi chame misigo kisarene birutiki agingito amuneche aveniga amungi chame misigo kisarene birutiki agingito amuneche aveniga matinye hane giagetu neameho chi Jesu ago chamye nenine oyache sobe nyundu ago chamye nenine oyache sobo na nyundu aveniga matinye hane giagetu neameho chi Jesu ago chamye nenine oyache sobe nyundu ago chamye nenine oyache sobo na nyundu aveniga aveniga aveniga
biik alak kokere no nitondangu. Awendi gaa emet nemomekoke, mamekoke. Awendi emet nemomekoke. Jesu kokonin nguno ninyitando mirmiryengu siyekimit mana biik alak kokere no nitondangu. Awendi emet nemomekoke, mamekoke. Awendi emet nemomekoke. It's Wazesha Entertainment Records. Producer Eliaza. It's Wazesha Entertainment Records.